talk Omega there. Why would you Omega? Me can't pa. Oh, I see. Now, I'm aware say what can nipa 3 contested for more chairmanship, right? A4. Where for? Yes. Wo Nana Kwesi lawyer and when? And Enoch. Former regional security coordinator. And I know kono ukruma. Dada de nyina. Government so we e kwa Accra kwatena. Oh, no come home. Wow. I see. Campaign kwase. Okay. Okay. Abisa for higher akoma 87.9 FM. You so ye din komo ye ne Chairman Obimpeh. So campaign kwase. Oh, nyameda makofi bibia koboko. And nyameda Roma. 47 constituencies. What o baby ah. Mako baby ah. Nyame adwala be number 2. Akaso amenko na menkoe. Wow, ade. So am the one feature. Na mpese o mse me yare kakra. Yeah. Na mpese me ko baby kwa awa no. Ti na akaso ame. O mso abare o mse delay kakra. Okay. Nti mai ma dwen se ena ne kire ya na makoso ame na mawie. But what as well look fit. Me de nyame as. More than 15 years ago now ginemu Chairman Obimpeh chairman. Now say ananati you. Go fi nyame. I see. Why you be okrom happen you? Go fi dey. Hey, Chairman Obimpeh na. Yes, I walk right more. Wow, you be okrom happen. You na kuma se na e bo ho ban. Oh, I see. Obi on your politics, when politics will tell you Chairman Obimpeh, one of the strongest guys in NDC politics and Ashanti region. But from youth organizer, me boy. 1990. Na me youth organizer was just constituency 92. That then 2 years. Yeah. Until 2094. 94. Regional deputy youth organizer. Na kofi to pay youth organizer. Okay. Until 96 number regional youth organizer. And ofri ho na oba. And I'm friend number regional chairman. And who the chairman for how many? 2 occasions. 2 occasions. That was 2009. Mr. Jekum Koye no. Yeah. Who now take you over? Now you were one of the youngest guys who succeeded with Hina Jekum. And you brought some fire mo party nimu at that time. And at 2016 opposition. And Unia Nana Kwesi take over from you. I don't know who's baby. Mo Kofi, a good question pa. Party a democracy, that is one. 2 Kofi, the rate Ashanti region NDC aircon 2024 abana ye beto no Ghana fo nyina ye gure so beto aba ma excellency John Dramani mama Ghana fo nyina ye gure so beto aba ma NDC but ya nhwe ye ne yesepo na mbifo chinchi me no beji 2 million. That is the end of the NDC begu because Ghanaians are wait to vote for NDC and President Mama yentimi and secure Ghana for votes no for 2025. Kofi, that is the end of the NDC begu intina mesa baby no because my year be pain 2016 when artist so when to me am ho ban my very good. Why opposition afi na go Kofi 2016 excellency John Dramani mama one unim say we ye chairman ye nto so aba. Okay, mostly presidential candidate and parliamentary candidate to mo so aba 2016 excellency John Dramani mama ye didn't see any so no enyuma pa wo ye empuntu a wo ye na santimemu no manga na nyina no Ghana for fa ne sebe wo ye sasabon sam kura wo ye Judas adai Kofi na make a joke say that me say me nim de see ya Ghana for because Kofi TV wo kura wo kan bi wo boy achi more wo Kofi Asante wo si green book ni ma wo mu ni akura de wo ye no kura wo se nya no kura oh sa na bebre wo ma nya no kura bebre ye no kura chama na bebre wo ma nya no kura Kofi ntina me de ne wo mu na na de ma ase ye de sebe akura gu ye oh yes because they money yam pedi joma mama no oh yes sure Kofi me ka bibia oh krom ha na we ho I'm telling you ye ne mo ani ni ye Kofi on dem but Kofi wa na onim say projects a man pani mama hye no mostly Ashanti region no e great region be no yes sad no but Kofi mu katari nya de kura bua so esel man pani mama puto but Kofi say who you say the word say oh say Kofi man kan mboa ade na ese say no e say be de yanka na mo di group ba ye de wo mu ni enim na na ye de etu me nim de na nim na wo de fa no nto nche yeah Nyankopon nya no bibi kwa enu nti Ghana fo nya afa so man pani mama sebe ye de si akonya no so nye ye na jamoto abeti aye de yekoye no
nyame onim papa ne bɔne ɛna mo de Nana Akufo-Addo bae na Nana Akufo-Addo nsɛm ɔka no 2016 no sɛ woyɛ NDC ni kora hwe abɛto aba ma oh yes Kofi woyɛ NDC ni na sɛ sɛbe wonyɛ committed NDC member wobɛto aba ma no ewiase wa ne mpɛ papa because no mo hyehyɛ ne yɛ sanity na Kofi yɛwie yɛ 2016 a yɛso Akufo-Addo in na Ghana fo hu sɛ wɔn aso aso ansa sɛ Nana Akufo-Addo sɛ wɔyɛ Judas papa Kofi asɛm na kan na ye Judas wo che Judas kra meka Judas ye che no sɛ Judas wɔno akyire wɔno ande kɔhyɛ ne ho akɔmfo Nana Akufo-Addo wɔno abɛhyɛ mnem wɔn hyɛ akɔmfo on dem pɛm kyerɛ no ɛna Ghana fo hu sɛ Akufo-Addo bɛdaadaa na sɛ John Mama de no yɛ Jesus Christ because wohwɛ nneɛma mpuntu dwuma ndwoma masate ye the way an economy ne kɔ nneɛma o project ya no ɔyɛ enka de sese no enka Ghana yɛkɔ wɔ baabi party enka di situation yɛm sese yi na sese de Akufo-Addo akɔtɔn amma foforo so fo wuti o pass sese yi so ɔbɛka no kura pa 20 is na yɛ good ma kyɛ ne wo da ya na otiti mo yire mu sie no satam wo sate me nyɛ sure sɛ wa prasa wie oh yes because they cement wo satam cement yɛ sɛ Kofi and cement ko 1000 something and na yɛ sɛ baby a wuti achichi abu akɔwe satam petrol auto petrol sɛ 14 cedis and the petrol yɛ sɛ and ko 1000 to and ne abu akɔ go so ni ade wo ba no wo to $5 square so Kofi and ne Ghana fo wun sɛ o man pani dwo mama o sɛ de ne ba ɛni ti na ba obemu mu ayemre Kofi wo fi sɛ o man pani mama penso ɛna Akufo-Addo penso wa tell me be 2 seconds na judge utrim ne hwɛ de na sɛ wiase yɛ nkɔ yɛ chi da bi ayɛ kɔ yɛ ni Kofi forward ever Kofo abrɛso na emu ɛdɛ ɛkyɛn ayi John Mahama time ɛna Akufo-Addo nso de yɛ kɔ yɛ nim sɛ John Mahama ba yɛ wo kan ya Ghana ebesa beto cement 50 cedis ana 30 cedis yɛn to cement 30 cedis na bom tie ne yɛ mpacho yɛn to cement 30 cedis na tie ne yɛ Kofi rate na Akufo-Addo de yɛ dwane no okay ka na ehu ɛno de ɔka me sɛ BMW o mintimi hunu minim ka o use see ya rate ne de ɔka me tie Kofi ehu too much yes Kofi enim say forward never backwards never but at least yɛ ko yɛ nim sɛ onipa yɛnyini yɛ nyina ne ma ɛkɔ ɛna ɔhwɛ Ghana ha ɛna duru baabi kura baabi a ne yɛ dɔ buro dua bankyɛne ade yɛ kuma ase mpɔtam ya ɛnte sɛ abiem so kuro no kɔ akyire saa na ɛbɛyɛ adeɛ ne yɛtɔ no 1 cedi yɛntimi ntɔ no 1 cedi but Kofi rate a wow wote Ghana ha na wo kuma ase abɔnten so na yɛsɛ aduane abu Kofi kɔtɔ bɔɔde yɛ kɔtɔ bankyɛ ne boɔ Kofi rate ɔm de Ghana etu America no Kofi yɛahwɛ ya enu nesia no menu ha yɛntimi ntira Ghana ɛnyɛ papa so the problem is say Ghana for afi o mampani mama o ma hu say na nye ne fault na wɔyɛ ade pa dum so e ba e Kofi ekreti enema bebre manwuma bebre say banyame ada bo tu solve e Nana Akufo-Addo anka o man Ghana hye on the pem say enti Ghana for afi no Ghana for nim say on na betima yɛ ade papa na say de o mampani John Mama say abebiem dia na o say de yɛ bi mpɛ ba because ma yɛ bi pɛ ada we John Mama menya John Mama na kumasi ya politics dia ko betima anka say almost 60% they bet my year I'm on my new job at me about 2024 ɛdeɛn na wɔn te so sesi ɛntimi nyaa wo na wo ba bɛyɛ me do ase ɛnyɛ so mun ntimi nya dem pɛ me kyerɛ Kofi 28 wo kaya ne opposition say ya na tie o mampanin breso o mampanin Kofo breso Kofi adwumade na me yɛ ɛma NDC ba power no ɛne bi dam sa mpɛ me yɛ no 2024 Kofi 28 wo kai me be gina wo na me Kofi ye be win elections no say o man pani Kofo nwuma pa wa ye be Kofi se ye kan nwuma pa de no man pani Rollins na ye nwuma pa o man pani Kofo ya dwuma but atosiri o se ye be gye Kofi enum na o kaya ye bo ye twi o me so nyame gye me kɔ kuma wu a yi twa me sika sɛ be space ye me enye sɛ me nya ka gye ni pa de sɛ wa bɔ masters ni wa ye wie wo the space ye me na je sɛ nya life but many yi twa me sika ba me gyina ho sɛ si be kumi that day no na NDC abapa akora mepe because say party ni kro so share da ko tutu no gu ka mu Kofi wo timi tutu bɔ ka mu eni sɛ ma wu Kofi me mfento so ma na nya hɔ ba o ka sɛ we man o me ka o ka na wanim na me kɔ be lesbian be wi no wanim de ka sɛ ma wi am 3 bars ana sɛ Chabo Obimpeh na mo 3 bars de obi a pɛcha no ko wi am 3 bars ana me Kofi nyame asɛm o kɔ lesbian me mfento so ma na nya hɔ obi odi me life bi enim sɛ me Yaw Obimpeh me nyi obi a sɛbe mani brade Kofi me niska but me bu me ho ɛna anya bia no me free baabi a me free no me bese me gu me busuafo anim ase
when you say been winning so 2024 the NMC con obviously at their party no mumu susu bi am witimi abente na muntu nika chama bi betin sim na o maji samfe ni mu no Kofi de na aben me hu de aben aduane be de no ya aben Kofi me putu foundation to answer na me connection am ko lose here I'm telling you yes Kofi adwuma man na Ashanti region ha no ma me fa ba ko anto Kofi na wa onim say 1000 yetu ye ana me boa ye betra VIP yo asafo yetu ye Kofi ma me ndika na otumfo se ditu abebe wase because se no mama asase na wa ya mana o se mintimism na wa dawo ma metimesi akuma efe Kofi ma me nche Kumasia MPB form say ha ayom so omni party office Kofi dana me see no nyame na ma dwena me see ye me see da kra me see me ye wo constituencies be 480 me na mboa ma o see o party office na me pese nya region office o party ya Asante mem ye nya ye party office edu be na ye mobo sebe ye krondo sebe nya ndo se ye ko opposition kra na me say the Kumasia strong position for MPP dinti no Kofi NDC ni ye mobo me say je kum fie ne de ye party office enti na mani so ade hu edi kan se ekwan bia so se NDC nya party office Asante mem se de be ya nyame be boa na se opposition ye power ye benya ba bia tra na secondary ye betime asase ne ye 1.5 acres ke betime si o se bi wo ha dachi bia no ye nipa bi firi ba bi ba ye nuanu mi ba no nya ba bi na kra o menya ba bi ada e mani so ade hu e sai mani hu anzo di se constituency bia omni party office no me ya bi mpanya me boa na ye to abai ne ba me me se constituency bia so benya party office na she party na ni monyam e wa Asante mem because all other regions are constituency be break any party office o mini regional party office but Asante mem constituency is party office and the world regional party officer obi aba na nije unuanom na won kwala anu mana na wo mu dijuma me kai kwakubu ahen esi o ko national so na we youth organizer akuma efe potofi and the uye wa unua kokoya akakovinom sly nom ne at the time kra hwanum na kan ho biem o nyina babra nom nyina yes o ma graduate course ade na wakosoro akwakoso national chairman vice right ankoya ma ade na mpe ba bi ntana me council of elder bi na chinchina atwan Kofi me da se pa etrenti ye nya echeso a because you omsi sabri kra wa yemre Kofi sa omsi chairman bi mpe ahode no ani buga chairman bi mpe buga na wo de what that time no that ahode ni nyina twam Kobi mu se odi obi na mbontere ya me da fom na unim Yakubu Tony Edu okay ene obi na ekun our party office na me slippers enti no ensuo bi guo me tie ensuo so na mpawe ene om de abetra abontere se mabu ma yemre ba Kofi me ja obi a mabu ni David em se constituency a me to ye ni nyina no me start Tuesday okay and then the week na me start here sir oh yes but ma ko ni nyina wie obi a mabubu no mitimi ko me Tuesday na me start here me ko ni nyina wie Sunday afa na odwen so be campaign no say me say Thursday ya to aba no me yare tina me hospital yes and nti Tuesday na me start me call rounds ma ko ni nyina wie na obi a mabubu a me dadem ya me ni ahode ma bakokra metima ya adwuma na mane Kofi ma me nkyerɛ national na me call ye yes me wini yes me nua ya me be ka kyerɛ me say oko national organizer Boja Jamfi last 4 years oko national youth organizer when wini Boja Jamfi Isako biem Yami Isako biem na unim se nyame boa na Yami etimi wini national organizer na ashadre je tira yi okay nyame boa na Boja Jamfi wini national youth organizer na ashadre je tira yi based on say Yami go full office Boja Jamfi go full office Sambe national vice chairman akwa ni office ho by chairman secretary organizer woman organizer youth organizer and idea obi a one office say but can talk here like no so ye me dey nyame say send nipa yi connection na Ashanti region eso ya dia say ye ntiminya 27-28% a ye win no no say dey me no 208 me nyame boy NDC ba power no o say mbe 2024 na NDC ba power mpa chawo de je wodi buga na na Kofi nya buga de pese ye chen say yema obi ensisi ai pay buga buga yeso we tutrani Kofi tutrani ni hwan and baby ab Ghana politics e kono ye hia tutrani ni de ne tutrani ni se wote ho na obi atam ballot box na ode ikọ na wahwe na ode ikọ ene tutrani no
tutuane ni say wo party agent no be bono no amna boro no ko ene tutuane ni say so ase 2020 MPP for the tundra abesi wo no me the ballot box 10 agumu no me be change box no wa jam mo me de ko ene tutuane no Kenya mo fam ko. Say you don't need to be a chairman and stand wait me akọ prevent. Wait me akọ. Very good. Mama Chiro, you don't be a chairman. Yes, you are right. But Mama Chiro. Said that time na me a chairman. Can you be say ke be you? I'm telling you. Say na man for say dey o ba emwa. Because tutura dey be say dey moja begu. E be hadwen. Na kufa ado amoto abaman. Wo kufa da kufa amoto. Ade no ke. Wan ka say what be die. Wan ka say ti wa kra ye kire wo mo. Wo kufa nti wan ka. Mo anto abaman no. Ene ye ne e kufa ado. Wo ka ho ne lusu 2016 tell me ni abere so wo ka ho because 2016 duma wo di Ashanti region ha no na nya sam ketua wo ko fi Ashanti e won Shira FM what be ba brum say wo so na pa oh Jesus Christ ba e good ba ko fi and wo bre me bre wo bre di nya mi sha so me bre oh wo bre oh ko fi wo bua me bre wo bre me nua na ba wo bre me bre fi Ashanti me say wo bre oh ko fi are o bre ba MPP for say me NDC ni am so me ha on party MPP for say NDC MPP for anopa bi as on from this am so oh mo do beka say me betua naka do beka me na ka se ho sata mo no a na wo huru jo mama no o man ka say o NDC ni me boa ni no me busa kofi sata na wo huru jo mama no pa ne awia e mo utamo nso ko na di America fi abetena si na wo huru jo mama sata green book na ni yehwem yellow book na hwem yellow book sata mo no a na wo huru jo mama no na MPP for mo ska na minim MPP for mo kasa no sata na MPP for mo ska dia ene o mi dibem no bara say NDC for mu wotri mu po bi say ye mu bi ne ma NDC mu lusu kofi 2016 enya this for wotri mu po me ya bi pede o ka ho me de o ka ho amen dia mi green book no kofi wo ka ho me say mo osidua na mbe ka se ma kofi wo ka ho one ka ho be ka more than 40%. Hey, I tell you Ashanti region so elusu ye no kofi that wo ka ho more than 40%. And ko na me ka che wo no aha ya bi pena sana te oh kofi no kra ba ko pe o kan be one kan be ba ko pe na wo me fa wo sa wo mani mu na me no tia ne interview kofi me say lusu Ashanti region ha no wo kofi Ashanti wo ka ho one kan 40% de na ka ho bi papa nyam ke meni be bia sisi wo biem no biem na mu kotu wo biem no biem papa nyam ke wo biem no biem mini anya me ke baju o meje oh ba na yesi yanso ya ni pa bonefo ma MPP de yewu wo mu hu ya so di pada ya pese o bo party su co opposition ana make say sa time no o ma musika nanka nam sem tie very good eni ti wo me ade a de bia me ka se nyame ni mo nyam se akogoduro na munya ya mudi di emampani dwomama awu mpre sambu mpre nan no enu bi na mudi di na na kufu ado no so me tetra enye me ya so dem pese ema democracy ni ye de ema governance ni ye yie so that say whoever we hold on Ghana accountability no when you say the baby obey accountability so it's good say first na mentiase we press and say bia mo kan ne nema but say me who say yes o yo mampani na besi so na say wa anya de pa ye beka we ya de pa ye beka and say better say obey ya de pa na ya kan de abodi so be say o je odini wo ho na dachi enchirima kai wo there that is the best way so be follow media. So Chairman Obimpeh dear na wo dey back to the NDC as a chairman. I mean Wakotrefi for 8 years. 4 years. 4 years. Yeah. Right. From 2016. 2016. Yeah, 4 years in. And no 8 years na ebe. Or 20 friend is saying 2016 to 2020 4 years. 2020 to 2024 air 8 years. And more or less Wakotrefi for 8 years. Our person will take you over the party again. A dear strong con where the can say ultimate boama party no in your office. But 4 constituencies with me more than 4 is almost 8. About 8 Edema woman. Chairman Yaw Owusu Obimpeh so sa babiem. Dear na usa deba. Abeboamo party no any hunti. O person where dear me free mahusa tosini. Makotrechi because you are coming back as your mama biemu. Oh yes. Wakotrefi where the president usa babiem.
obi bɛka sɛ wobɛtumi ayɛ anka ayɛ ne yie deɛ na kyɛma bi mpɛsa de bɛ wode wade bi ase wobɛtumi ayɛ anka anka ayɛ ne yie pɛnsɛma ma ɔbɛyɛ wanyɛ ne yie saa na amanfoɔ ka sɛ deɛ na aka hɔ nti a wɔba bɛyɛ biam na mpɛkyɛ mkyɛw sɛ president mama nneɛma pa ɔyɛ no Kofi Asante woanhunu wode to na Akufo Addo yɛ ho a woanhunu Kofi si yɛnya mfa ntoto ho ɛdubra yɛde toto ho deɛ yɛde toto ho fa toto ho yɛde Akufo Addo deɛ ɛma no wonim in Ashanti region policy is different so woyɛ policy wɔ other region bia woyɛ say in Ashanti region policy Kofi 2020 elections no emra baabi yɛde ɔmo de me to dwo so ne aso ase emra me ba party office na yɛ task forces fo nyina gu a obi ankɔ baabi ambu so ɔmo sa de a ɔmo so ɔmo nkɔ na ɔmo problem me na mpa ɔmo kyɛw emove ɔmo de ɔmo kɔ asɔre mampo ahemfie ɛma yɛ kɔ gyina hɔ a ballot box a na ɔmo de free outside de ba no ya ma ɔmo kɔ ama ɔmo mfa ba wo na atete sɛ tuturafoɔ boys no wo na asesa boys no di wachi ya bi mpɛ ayi NDC ayi for na mo frɔ ɔmo sempu mo mo bom din wo na wo ka ma ka nya mrante na do ɔmo di ɔmo akyi MPP for pɛsɛ yɛn ɔmo bu yɛ kwasɛ nti ɔmo se vigilante ɔmo agu na na very good saa ɔmo boys kanda boy ne ayi for ɔmo yɛ de yɛ sɛ ɔmo ayɛ ɔmo national security ɔmo yɛ de ma me NDC yɛ humobro too much yɛ humobro too much oh yes NDC yes humobro me na ka sɛ yɛ wo yɛ bi mpɛ wo yɛ wɔ Ashanti region me yɛ de Kofi yɛ bi mpɛ wo di chama nyina na te krom ha mi hu o bɔne ba na de ikon boys pa krom aka to du yɛ bi mpɛ de ni tundra bo hu na wo so tundra da me mo se moto kram ta yusu me nyusu tundra na sa wo na de boys na obi adu moto di wachi yɛ to aba na yɛ free and fair obi kɔ akɔtena ba Kofi party agent wɔyɛ n'adwuma kama na ɔte hɔ na eduru si yɛbɛkenka aba no na yɛama chance yɛken edipa twa hɔ ahyia yɛkenka aba no free and fair Kofi hɔ na ɛkɔkɔ ntɔkwa ne yɛto aba na party agent yɛabo no yɛpira no obi a wɔyɛ bi a ɔmonitor ntim a ɔkɔ akɔhwɛ sɛ ne party agent ɔde aduane koraa na ɛkɔma na ne yɛaboro ne yɛasɛ ne ka na wote hɔ sɛ wo so woyɛ party chairman ana woyɛ party leader na wote hɔ sɛ wo nkurɔfoɔ no a ɔmo hwɛ police ɔmo ma ne police station ma ɔno yɛ mo ɔmo no mprɛprɛ ɔmo na tena akonnwa mu na bɛdɛ wanya results Kofi Asante saa deɛ ne mbɛkume ma meyɛkume meka kyerɛ wo nnɛ 2024 sɛ saa na wadwene yɛ wɔ sɛ yɛbɛgya yɛ mfala no yɛ ne yɛyi wɔm sɛ ɔmkɔyɛ party agent Ghana pɛ asomdwe o Kofi meyɛ Ghana ni memfiri baabi a memfiri Burkina mefiri Ghana yɛpɛ Ghana asomdwe sɛdeɛ mmerɛ biara ɔtumfoɔ ɛka sɛ wɔpa asomdwe ɛwɔ Ghana mam mostly Asante mam no but Kofi asomdwe wode asomdwe ba yɛde asomdwe bɛhyia wo wode basabasa ba yɛde basabasa bɛhyia wo Kofi ma mekyerɛ wo ɛbi fɔ break the 8 lɔkɔ mi wɔ sɛ ɔmo bɛ break 8 na ɔmo de deɛ na bɛ break 8 adwuma wɔn ayɛ no ɔmo de bɛ break 8 na that means Kofi ɔmo ni da biribi so okay yes Kofi ma mekyerɛ wo yɛsɛ obi so ɔbɛto bo abɔ wo a na nɛɛsi biribi so MPP fɔ sɛ break the 8 no ɛdeɛ nti na ɔmo nya saa adwene no so deɛ soronko na yɛ bi mpɛde ba de yɛ bi mpɛde ba no sɛ yeah bɛsɛ me sure all NDC party agents a ɔmo branches sɛ obi anka na koma to ne yam ekun na ɔmo first no yɛyi afiri hɔ ɛda na kwasi ada yɛbɛto aba ama yɛ obi mpɛsa NDC regional chairman one sɛ ehu ne yɛyi afiri hɔ 2 NDC party agent biara nyɛ ready sɛ obɛnya support ɛda yɛto aba no ata n'akyi ɛdinya de obɛso biribiara all constituency executive me more assurance sɛ yɛto aba 7th 13th November ni wie ni yɛyi yɛ bi mpɛsɛ NDC regional chairman a efiri na ɛkɔ no party na sate yasate organization bia ɔsɛ yɛ ɛnneɛma ni bi wɔ a mintimi nka nkyɛn Kofi Asante wɔ ha because minimu adwene papa they say I am before boy chi deɛ wobɛka sɛ ɛyɛ ba yɛ wie sɛ pa minim deɛ bɛsi daakye so nneɛma ni bi wɔ Kofi mintimi nka na but deɛ make sure NDC form Asante mem mostly Asante mem sɛ obi anka na ko anto ne yam Kwasi Ada ba yɛ kɔto yi nyame boa nyame ne sihine nyame ne to hene yɛto aba ne wie 13 funa mbɛyɛ NDC regional chairman da no campaign na start saa da no na branch constituency no because ɔne yɛto aba yɛnto aba wɔ region ne yɛnto aba wɔ national yɛnto aba kora wɔ branch foɔ ne constituency foɔ no nka hu sɛ me ne me administration yɛbɛba no da bia yɛ no mo ne bɛtena branch hɔ da bia no mo ne bɛyɛ adwuma wɔ branch hɔ ansa ne aba constituency regional office yɛbɛsi wɔ kwa until 2024 yɛbɛto aba no ne agye tumi no aba excellency John Dramani Mama ɛne ɔma Ghana man ne mpuntua na John Mama yɛ na Asante mu no wato aso ama Asante nyɛ nkunimdie na woyɛ NDC ni wɔ Asante mu a watimi de wo sɛ si ubu sɛ yes me party ne bɛyɛ ne yɛnya wei ne mpuntua aba Asante mu
timbe na person no mo ye adwuma kofi obia metim na adwuma sa obia no metim na adwuma omo e ko secretary for the hwan no ma secretary for obia metim na adwuma kofi me nyi ni pam o mpam asem a me party adwuma de me fa nto wo ye me executive member na so woni me nka sebe e kondo sebe nyaado ebi aduane na me no nie ba se ye tena plane ayi de ma NDC mo party no tribal politics bi wram ebirum say Asante for no ebirum say Northerners na yenye party kofi do de tribal politics be ba Asante region NDC no onim nyansa ba wontie mate me say do de tribal politics be ba Asante region NDC no nipa ko onim nyansa ani tina make us kofi revolution time me PDC ni PNDC ni na me ka ho miss Frasin in Asante region yenim Asantini yenim Sremni yenim Anwrani yenim Komkomani yenim obi oye bosom okom wosom bosom eni yenim Kristodi ni yenim Kamuni yenyina mese oba na NDC revolution no ye 1000 oba na yenyina tewo na se yedidi ye bomu a Alhaji Awudu awadi sofo no se yedidi bomu a obi nka se we Asantini we o ti ase so me hu the time now since here to say and say Tribal police about NDC me hu bi da enkrofo ka ba me hu bi da me mo say o ma me no menam obi eni wo Asantini okay what you say me be me hear region of youth organizer Bashuru Emisa enu ma me no menam nya Bashuru make say Bashuru me ne nam sisi a o ti me fie sisi a I see so onyam ma me be onyam papa ba kama ka say be onya Asantini nti onko tena be so o mo e sad o so mu jaye because Ashanti region politics e different won't me ka say Asante fo nko amaji position and on me say you not as another one for say for be ya miss because Alhaji send senior no ya regional vice chairman so be so chim say onya Santini so ye ativo so ya no regional vice chairman o be so chim say onya Santini ultimate kobi ya nya say this time me na me hu say no but I hope say and am say me ne trouble ni nya ya adwuma si training ti no and ti ka ho titiro say ma meji NDC party no Asante memu a ebeduru mrebi no enyimu no be ye too much ba be si yimu na 032249 me be say be phone line na for no mini problem 0322498035988036 will be the about Govi Yaw Obimpeh to apologize to you for telling you that you took them to a position you contributed about 40%. Govi, you were doing your work as a journalist. You are fair. You are still a complete journalist with love. Yaw Obimpeh is not telling the truth. Their green book was full of lies. So, say pamicha say o catch them say me na me. Untie. Listen, no. Omo do. We are good. But 40% they wona hear. What's me patch me patch 40% wona hear me dey lose. Oh, say patch me patch. But 40% they wona go fi Asante na hear. Oh my God. Papa Nyameke. Papa Nyameke. Oh, but we were doing our work. Oh yes. And I make say. I no we ready. I want the MPP for catch. And I make very good. They offer we me nim the background or the test meje ma. Satan no ka say we MPP ni. So anka. Na ye omo de ana me boa. Na ho na wo so gu na nu anya nde. Na Satan na ye omo de. Enti na ya omo nema omo kan ye anya ya okay. Ye beka say o ye NDC. Okay. 0322498035 9803 says Yaw Owusu Obimpeh, the NDC former regional chairman, Osa Kobiem separate in Traban. That be 13th, right? 13th Sunday. Kwesiada ebe. No be Traban we hin. Stadium. Baba ya response. Only election and mo ye congress and a conference account. In fact, because you say elections. But when you say elections. Okay. Hello, good morning. Hello, morning. Morning, good. Yeah, me patch one. I'm in the say. Patch red in the case. Red, mamintio. Yeah. More kwaba. Nami crown. Amen. I sent it in my woman. One in the camera. Put this on the car. Let's say a cake. One no more we say here. NDC my. You have been told to our born FM. You the city organizer what we get with our bread. Nothing our you know plan this for quick way in a more Asante memoir efforts is about and memoir. Mo na mo change do ma ego position. Hello, good morning. When you?
Keda boya ko bona tu ka go mami tio. Obi chama kaje se ye chi anofa. Na obi sa se ma wo ka se wo na wo play be the 40% at the same lusu ye ni de kaje zo nya ka. Eno de entisa. Na ye ko a ko wo ye yem pa wo ko ano. Ni ade a wo de ye wa no. Ni ni se o yo mo be 5%. Etojewa. Na the big say ya be the all kana I say do and die I say be no person oba be ye say omutu abalma na oba be ye better enya de be fa because it's MPP ye jina brani o. Okay. You see sanyo man bi sa de ne de ye buru omo so kra enti sa de ne kra de ofa tu be no nkasa na ye we de e de ma betima ko ye de amomo na. Okay, but that's good morning when you. Buena bako fi Ashanti. Asare be mami tio. Kofi me ma mo me adwuma. Quick one mami tio. Akuma FM. Baby adroni de ye me ma adwuma ho. Enu ti lawyer Ibansa Mankwa NDC for Ashanti region say ye de me ba be regional chairman. Wo se MPP for kwa eku opposition na. Ashanti region she need the woman yi. Na na bi o ye lawyer. The second support or your lawyer enu ti ye pe lawyer na ni edin wo ni mu ngoma na wa be match san ko fu. E di papa ya Obimpeh. On fa me support ma lawyer Ibansa Mankwa. Okay. What hello, good morning. Good morning. Yeah, Hamza Mamintio. Let me see you pa. Na ko fi. E ti di wa ye bi ja no. On na ye ka to wonya no to aso. Ko fi se. Akuma FM. Atwati ti to anya. Oba re dan. Wa anya fi na kwati se oba re dan. Ewi ase na kwati hwe no. E ma na nyina se wiem. Ewi ase na kwati sa be DC. E wa Ashanti region. E ta de kan ho. Ana ko fi ase e for the group say ka de bi da do ho. Yan ka say ko we ba ma na be you. Na kwati e bi da. Nti mu ye ni ato na so enuma papa we ya ye no ko awbrasiemu. Okay, me da say hello, good morning. When to be now, so good morning when you. Good morning you. Yes sir, me nua be ni. But you what Akwasi Mamintio, Chama Bimpewa. Akuma FM. I will be Baba, but can't somebody Wakata by Enfa. Enfa to say, if I will even on a part, and so can I get any manager. And dear Pana, Mahama, enemy, and say Yas Sagana. Senagana, I want to say Abbey, that would end your alternative. And your alternative not. Okay, but I say good morning when you. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho Henny. Midiani Ishmael. Ismail Frefre. No Frefre are for Southeast constituency, create kind of friend as Sampana. Mamintio. I wish I read Mr. Yabin, I told Catani, my brother was. Nemo, China, my brother, and the kind of kind. You have support. And my lawyer Ivansa Mankwa, my boy, and I'll check out for the job. And you want to support to Mano. Let's share our partner Southeast constituency. Okay, but I say good morning when you. I'll go be Namitia. Pacho Henny. I'll go be Red Masaba. I don't mean to Casino. Well, I know breaky, red Mamintio. Ah, then I'm cutting say. And now, and yet, and new. Then and Ramo, Episode of Mokumasi in Ano. Most support to MPP or Mukovini Power. This are maybe so Kawataka. No. Capismat in the massacre. For the Michel, but demonstrating a would get the book. Expect a cake for Kalmina on any jar. It would have come to more, each other more moving here, still the Munina massacre. So it's empty where I've been there. And yet a lawyer, and yet lawyer, somebody you walk through. And yet lawyer, some we're lawyer. Can I go? It's a percent of it. Yamish Samanumra, Wapa, Usikobia, Oya Body Corner, so no to go for. What would book to go independent of our show? So the mission of someone who was why you did that? It's a what I get again. Ha, if you continue to say Mumina Musakra, no one someone will be at your court. The man said, they said, what to say, smart. Yeah, Jumani, yeah, Becania, Becasa, Kofi Asante, Satra, Radimu. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, yes, sir. When the Baba Yabakunin? Hi, Baba Mamintio, quick one. Kofi Mamincha or Pai, Namincha,
yɛpɛni yɛadempɛ yɛkyia no no but Kofi ɔno Kofi Yeah. ai baba yɛrɛ b'a ko no Kofi Baba kasa meet you. Baba nkyia no pa na menkyia yɛpɛni yɛadempɛ mekyia no Aye. but na Kofi ade a wɔm ne sɛ yɛpɛni yɛadempɛ yɛsrɛ no sɛ ɔmfa ne sport ɛmfa ma lɔya Evans Amankwa adanti na meka sa Kofi 2020 na yɛto aba no wɔ komata no mo amuhu sɛ yɛto aba no wie no yɛpɛnsite ayerɛi asase sɛn ɛwɔ ha ama yɛkɔ court yɛwonya evidence bi ankɔ lɔya Evans Amankwa ɔno yɛ lɔya ɔnimdi ɔtan yɛ commander ɔno na sa pɛme ne advice awɔ Okay, may I say hello, good morning. Good morning Kofi Ashanti Yeah, Honey. Kofi mi de wadu so am magazine Okay. Tiane Simon Kongo Simon, body tell mama na me wrap up. Me time now. me da say na mame enchia former chairman Yaw Owusu na chairman 1 and the number social number 1 ono na MPP for any break chairman wontumi so na akosi hundreds oye dwuma eji ni de bia sita ayira ye asawo sita na MPP for chairman wontumi di ehye nkom so beje wanje obe design no eye chairman na kwesi ye say aye bi da wo ha Kofi yemfa nyame be kire. Okay, may I say good morning. Good morning. Pacho Honey. Asenyen kama safu ya huwa de. Amos Mensa. Just like was the airport about papa metumejuma. Amos Mamitio. And somehow. Mamseka mojo kuku apia. Koka chano. Papa mecha NDC for. Omunka monintum. Gana enko na tibiebo. Gana bakwana nimse ya papa nyanisa kana kure. De nimtu wona gini gina chuno no. MPP abai so ko ni ha ka NDC se bika ba ka omuna waswa. Papa kazana yinne gene fu maimu. Omaimu se bika ba ka nyema de kono. MPP eguswa omu solve problems no. We are not trying to support. We are not support. Okay, but I say good morning. Right, yan for last caller. Now yan wrap up with chairman. Good morning. Yes, Ahweni. What Alex me? Alex, I'm into you. Okay, papa ya okasa sisi oko no on top petro nika on top petro. Anna, you must mention or company casio. Oh, important about. Minimum ye pa. Oh, we must mention. I me say message so no so of me so ya. Or bicycle. Na bicycle dey send the car in nine on top petrol to diesel. Eto onyina ba bi ne yankan asem NDC for na ya asem aba na ye ka wo MPP for mompom ba bi na montana. Hwe ebra ye kwakoto abako ka ne tema wuntumi entokwa ne sikatwi amutwe kromo obi ehun. Obi ate metese obolo ka asem bi ubuse obolo asem mi mobolo ya no se omuni sikanti ana ho da bi na motwe da bi ye na eto no se bi mpredua se ye bu ehun ye gentle. How said the papa is better studio, a very nice and gentleman. Or Okasa to very humble. Oh, nothing you could create a Sikamu be, now could create your quabi, Sikamu to go and come up with the Buanke Lamport, Quanka Buanke Lamport, and Capida. Swat I say, and Nabuanke Lamport, a felon, a Omokati, no my film, Omokati, no my film, and no more. Now the woman in say, Sebi, Iloyo, Wayon, Obimpeh, Patori, I have number personally. May better what Pampe, some walk around Moyana, minimum fee. Me better wati pampe de ntia me better wati nse na ye de ne yedre na ko yan kotwese kan na mum ye de ne yedre sa kro no boni ye tintim nsa na ya better ballot box ni ade ne yede konda be me let me say me ta wati tata ba bia be ko bia me no na be campaign no me da say ofakofi me da say chama Kofi obi so better wati sisia Kofi nyame amate woni me say politics ekun aye kozisi NDC ni NDC enye ntokwa dabi nyame ne si hene nyame ne tu hene de obeba se NDC regional chairman bia minim se 13th nyame be si me hene ama be ye NDC regional chairman amesa do be bia me support no wow because ye nyina ye nipa baako I was say yetimi kokoden na 2024 NDC dimba power oni nana kwesi muntam te say me no be any problem oh yes me no be any problem oni ni dabi Michelle na me koto na yas me koto chia no wo ya me regional chairman obi say obi send a message na me kan say Kofi that chairman Yaw Owusu Obimpeh that chairman want me send him to opposition and he will beat him again so next 2024 as chairman want me na tia ma akotena Kofi na me nchiro ontumi onye obi a me na mka kire no ontumi onye obi a na asema me kan say em say when me say mo
edi ba kro na make na pesa ye ne ase make biem me se wo Kofi Asante ye lose 2016 we are part of it media for a part Kofi can bear 40% onto me onya be ma bia o Kofi me to Yankobo hata we me ka je onto me say o me nto aba enwie ye say ye beto aba na medwam animu eduru ha the one of family me hwe the one of family me hwe sometimes ye this for be set 2016 and you go to the scan no to abetia ya mabonko me boa 2016 and you go organize Bamponten Emma Adams idi say o say assembly and that one the parliamentary candidate yes Kofi Yeniska but ye dey adwene nyansa beto form ontu esika ye dey adwene to 2024 de ensemuna odi e ontimi ni biem Kofi ontimi ni biem and na overcome me just obi ka say order enya order bi die na Akufo Addo ka order bi die na yom de sata no petumi say Kofi odisi e betwa am ta edifo nya ready and Kofi mama kan grant Ghana pasum je good we got into that power mo penti mama tanya wa ma ban mu ana ye den said o ma bin pe wa ma ban mu ana ye den enti me ba wo be say petrol no enya sa nenu nasia no ye 200 ana enti obi obetimi aba enti Ghana ni a wutie wa no pay chama bin pe we kan se na do free ho na chama bin pe ne yo mahama mo ba ban mu a mo be ma ye petrol ne ya tete so Kofi tie yo person ka chama no pay no yentimente so kura enkone nim se de ekoi okay Kofi da bia be ko ne atopetrol mu da bia atopetrol mu me o yusu kan timinim da bia edi 3 days ento na me pa jo Kofi njoma ma oso no ne atopetrol mu da bia because say kwa de fu ayi no o mo nya skado because ne atum na chen atum di da bia je say o petrol me ka say be 4 days and 5 days ni o ko ba bia say enton petrol no mo ja petrol ni diesel ton because e say ade ya ne say ade be sia me atum Kofi dem pese me chen say o man pani mama ba eni ma besesa e besu de send say said eni ma si razi ano Kofi ye nyine dodo ye nyine ne kontem ya ye be wuntem ye nyine too much Kofi debi de mention say o man pani mama ba obetimi ayam economy akofom ye nya adene fofofo but entimi nkoso said ye kosuri okay on the empem say ere asana be kan akire wo Kofi dasi bebre NDC we me ma 2 minutes NDC ma eti na kasa akire wo o mo be kwa kotoba NDC ba o ma santimemu nya se kosi ada be 13 no mba ye koto aba yi akanifo a ye beto aba no mo di anim ahwe NDC party for 2024 no okay ye misere mu nya ne se o ma kwa Yaw Obimpeh me sa abebiem abegina me ko national ene wo nkrofo a o mo ko national o me kuku dem me support ma o mo kwa no se be yie se de party ni sitie no okay de si 2020 no ensi 2024 biem yenkwa ene ahode ne nya de guso na Sunday na o beba stadium no o mo yem free o makwa Yaw Obimpeh okay nyame ne si hene nyame ne tu hene me de bibia hye nyame nsa de nyame pe no ye obi betime atua sika bia ope bia ba minim se NDC delegate ye yemfa sika na ada o mo because minim se obi ka se ese chama o tumi obeya chama no otua sika bebre wo stadium no de wini ye Kofi NDC for minim se o monyesa yes obi betua sika but o mo hwe sika ne ye tumi na ye beje 2024 no chama Obimpeh de be di party na me timi agi tumi ni 2024 ama party na ba power de mi se obi anka na koma to ne yem e ya botre e ye fie ntokwa obi ana obi ani ntokwa kwasi aromba e si ahin ne obi de Kofi ka chama huntumi so chama Obimpeh so huntumi hunhuna obi a wokroma Kofi asa ye di sia ye betwa ne sa ne obi ani ohununa obi a ba de pese se obi di sina betwa ase kire on pese o me kuma se yo mo dia de me mo se kuma se nyo mo dia Kofi kuma se ye nyina dia and business na ka se tribal politics se bo bi esemni we die ni we kuma se no tie ofiri kuma se ye nyina afiri kuma na me woni bebi a me firi ebi a me katwi ba bebi a me firi kwa woni mo ena pe kuma se ye dia obi enu asa ye se kuma se ye MPP stronghold ensi 2024 da Kofi ensi 2024 da obia omo prepare on to me prepare bi obia ade bi on to be bia o so be bia onye 2024 ye de be hia no awasumdwem but wa fa asumdwem dia ene ye de ebese bia menyasi 2024 asa wa batu ni Ghana for nyama batu Kofi bam chao ye ma de si ye de bin si biem de si 2020 ye ma bin si biem say with the ballot papers go ballot box si 200 Kofi bin si biem Kofi sadly be say de si aso ase de si baby esi a Kofi ye de moja beguso me do nyame Yaw Owusu Obimpeh making one no mark me you are too desperate for power you are getting too desperate desperate
Kofi. Obimpeh ye desperate. See ko tie. Ede nko a. Tie. Se. Me pese NDC begu. Se. Ghana fire be pese obeto aba ma NDC. Ghana fire be pese obeto aba SSC John Dramani mama. Mose Kumase for. They are ready to vote for NDC and President Mama. Omo to aba na me ntimi am mo vote no ban NDC begu. I'm telling you. So NDC am 2024 am begu. Se Ghana for to aba man ye. Ne ntimi am Ghana for abato no ban na before chinchimi ensa no megi 2 mina NDC begu. 2024 ma begu. Ya ntra ma MB 2024 ya Obimpeh ma power mbegu. Tie me word na make me say. Ghana for ready so beto aba ma NDC. Ghana for ready so beto aba ma Mpampani John Mama. But whoever when I say obi chinchimi ensa no agi 2 minutes de besi and then make catch you pay. Baby apay ya fako. Yan fan komanisia. Never komanisia. Yan fancy ya. Asema na kan. Yan fancy ya. Tama we campaign tia na yan kan. No. Ni ayo. Tia jare ni afọ. Menya ba we dia Kofi. No Kofi, I'm serious. I'm tell. Say Ghana for the CIA o Ghana e. Obi an wo kire no. But MPP for the break the 8. E dia adwen no manya om di break 8 no. That is omo bibia enter. So 2024 a crucial area. I was saying this be prepared. Hey. Oh yes, not only Ashanti region, all the regions nyina say ye man people for kwan na wiemu ene aboboro no mabiem. Say wo me the sad ye no ba dia. I was say this year for 2024 because Ghanaians are prepared to vote for NDC and President Mama. My last word in this Kofi. Yes. Yeah 4. Ye na ye contest regional chairman ye 4. Me nam da number 4. Oh okay. Ase ho. Una ada ase ho. Enti me say obi ase o goduru ne tipa ne ma wa. Hwase ho na to abama Yaw Owusu Obimpeh no ma ye regional chairman. Chairman Obimpeh, I wish you all the best. Could be thank you very much. Nyame adoma. Me da ase. Kosiara baba. Me pan sorry ntema ba. Now twe sense bra na me ba be dem ase. Because this is not your first time. Won't tell me be aye me bia. Me ba me di nkunyi. Oh yeah, for all the chairmanship here our opinion. I think I've been interviewing. But this is in one year faba me ba say that's party bia ye bo echi a na wo ge si pakro. E pakro no ke be bo ade a but Chairman Obimpeh has been a personal friend. Over the years. But me who watch him more than 5 years. 5 years. 5 years. Me who watch him. Kafra. You lost a great person. Yes. Said the moye munya emo say yes NDC time o boy echi no say the say no kra na woka very good say the kra dia kan kra nsa ne ku mate do obi be ye obi afa me nyame o kra nyame o be ko heaven but say 2016 o ma omrante ni bi tata me o man tata say o ka ne ko Apia Stadium mo kai pa Apia Stadium 2016 na so say na Apia Stadium no nya NDC this time 2020 election grema ye green book no tema ye green book no me ne papa nyam ke mutimi twa boys no mu di achi e bia 2 weeks ni na fie mo me twa boys di achi me nya wa wan kasa de o ma da wo mom de me sa de o ma Apia Stadium na boys be just steps uti so kasa de ko to baze Apia Stadium 2016 onye NDC ni oh the Apia Stadium has always been 2016 Apia Stadium NDC ni me can green book ye green book ya na green book na Apia Stadium 2016 na mo ye green book na sa ta na Apia Stadium onye NDC ni oh Apia Stadium by NDC after Kofi Apia Stadium omo Apia Stadium omo bon wo CD ewie ya ta no NDC na after 2028 Dabi 208 no wan kra che Apia Stadium by Apia Stadium Erikopoku time na Apia Stadium ni no NDC ni Erikopoku time na making Apia Stadium pa mo so ono ankasa mu de enye ono aba no frɛ no Apia ma me show eti do frɛ tie do frɛ se si e ya ono ka say do ka de any day so on ka we Apia Stadium frɛ no ka Kofi Asante on de na ye threat me papa Kofi obi wa tie on be ka say me threat but onya bonte be do be onya Apia Stadium de no waka but onye but waka mo hu say o ka say me against ba sa wo chairman de me so ntimi nim bone anya bone but who say on go police station ko buru obi but the way na just say 2024 obeko police station no go buru your party agency yi de Kofi what is he betwa I wish you all the best.